Neobičan prizor zatekli smo nedavno u Novom Kneževcu u periodu kada su temperature vazduha bile ekstremno visoke. Tada je jato od skoro 40 mladih roda po vrelom danu osveženje potražilo na travnatom fudbalskom terenu Novokneževačkog stadiona, gde su u tom trenutku bile uključene vodene prskalice. Na licu mesta bio je i doktor Atila Agošton iz Ekocentra Tisa Novi Kneževac, sa kojim smo razgovarali o tome šta je to nateralo rode da se sjate baš na stadionu. Bila je jako velika žega, a igralište na stadionu se zalivalo. I to ptice su prepoznale kao mesto za osveženje i dolazili su tu i lovili su nešto u travnjaku, ne znam tačno šta su mogli da nalaze u tom intenzivno košenom travnjaku, ali hranile su se onako. Da li ste vi možda nekada ranije imali sličnu situaciju da ste videli ili je ovo iza vas sada bilo onako iznenađenje? Grupisanje roda pre seobe je uobičajena pojava, znači na njivama, na hranilištima se grupišu mešano stare i mlade rode. Ovdje sam vidio svega jednu staru rodu, sve ostale su bile mlade. Znači tih 30 do 40 roda je uglavnom podmladak ovogodišnji novokneževački, imamo nekih 12 aktivnih gnezda sa 2, 3, 4 mladunaca su bile ove godine i kao da su se svi sjatili ovdje. I znači dešava se ovo, rode se sele u grupama i oni se normalno tako sjate u velikim jatima, oni su, poznata je taj fenomen. A ovdje je sad posebno zanimljivo to što je ovaj travnjak, bile su upaljene te prskalice koje su prskale. Da li rode inače traže mesta na kojima mogu malo da se ohlade, osveže ili je to prosto slučaj samo ovdje bio? Leta su nam sve toplije i toplija i verovatno ćemo imati sve češće ovakve pojave, da će pronalaziti neke izvore osveženja koje ranije nisu tražile jer nije bilo potrebe. Sada, to je bio dan sa 37-8 stepeni što je prekomerno za naše podneblje, ali u 21. veku to nam je sudbina. I ptice se prilagođavaju tome, tako pokušavaju da prežive. Drugde nije bilo takvog osveženja. Ribnjak nam je isušen, znači teško nalaze vodena staništa gde obično vezujemo rode. Sad se one hrane na strnjištima, na pašnjacima, na pokošenoj detelini, hvataju uglavnom insekte i miševe, a ta priča o hranjenju na vodenim staništima postaje samo deo folklora. Prema rečima našeg sagovornika, ovaj potez mladih ptica još jedan je dokaz koji potvrđuje velike klimatske promene koje se godinama dešavaju. Kako je istakao, mlade rode su trenutno u procesu selidbe u južnije krajeve, te nije neobično da ih sada srećemo u jatima.